Tapos bro, pada sebab si Go 98 channel itu sa mobile repairing. Tapos bro, kadi ka Jui ka phone, kadi ka Redmi C3. Tapos bro, awan auto start. Teh kadi ka video tapos bro, ni ka phone. Teh pa customer sa paskul ada batay nga tag mahandray. Hakani ka video teh kan connection wifi, do kono wifi teh dengan video. Hani ka video by o password jang ka phone la teh tag ma email itu dah. Tengok customer long number video di ulang dun sa ring dah. Ini long kumno beli FRP dah. Ini ada batar apa? Andrew Arajar aku di password. Andrew Arajar no, sorry. Te password ada apa Teh dari tangbangan cak password ni, tangbangan top password ni nomor top password ni, temukan sawat nomor khat tengah 6. Langsung beni biang. Tani ngam ada ngaci password tangbangan 6 tor dah. Dah ni pan. Ini mana back. Te kumno ban law FRP klaim dan kam unlock tool na kiki berkat teknik solution kalau meni password code WD ini dengan thok ni pi 8 hash star 1 2 hash 2 baik FRP ada belau ni dan nangalau long nangathok tu password long hitang man dengan thok password tambah susah tang tu code dengan ada password ada tu pa hitang mga thaj long kwa long spni pi code sudah code bila jang code. Ini tang hawat langu hawat tip shooting no tidak. Ini habis setting language ini try. Kalau nak cipiran itu English ni lah TV ni. Ngap ta English ni ta mangantip dah hanat dan English mangantip ni cuat pathar ni try cuat pathar ni mah English halo English dah tadi ka full ada belau FRP ni tabruk bro kumno code biang terekam code new code terekam matang Android 10 ada 6 ada do datang 10 ini datang Android 10 ini datang Android 10 lawan use new code dan Android 10 dalam la use thì customer ada buat depan data yang nama tu ya tu complete senantu lah batai password ajar Andrew ajar ada password tetap bro kumno use code biar please saya like subscribe saya channel kulis bun kulis jago ipi good night stay so